Zadužbina kralja Petra I prostire se na 140 hektara, od čega su 40 hektara pod šumom, parkom. Nekih 30 hektara je bilo pod vinogradima, 13 hektara je obnovljeno i preostalo je sve šuma sa objektima, nekih 10 objekata koji su nekada sačinjavali zadužbinu kralja Petra kada je formirana. Prvo da kažemo da je sama Topola, zadužbina kralja Petra i Oplanac, jedno od najposećenijih mesta u centralnoj Srbiji. Godišnje poseti negde oko 100.000 turista i objekti koji su svakako najznačajniji, po čemu je Topola neprepoznatljiva, svakako je crkva Svetog Đorđa, mauzolej kraljevske porodice, a nakon toga mesto gde se sada mi nalazimo, odnosno kuća kralja Petra sa stalnom postavkom članova porodice Karađorđevića i njihovih dragocenosti. Turisti koji ovde su u najvećem broju su još uvek, Bogu hvala, deca, školske ekskurzije koje dolaze na edukativnu nastavu, međutim, svakako, pošto je demografija Srbije značajno promenjena u proteklim decenijama, sve veći je broj turista koji dolaze iz inostranstva i sa strane i svakako da sa porastom vinskog turizma promenila se slika tog gastroturizma, tako da ljudi dolaze ovde na vikend gde provedu po šumadijskim vinarijama neko vreme. Oplenački kraj, pogotovo selo Vinča u kome se vinarija Aleksandrović nalazi, od davnina poznat po uzgajanju vinove loze, naravno i po proizvodnji vina. Osim proizvodnje vina koja je imperativ, bavimo se i vinskim turizmom. Prvenstveno za individualne posetioce nudimo mogućnost obilaska vinarije, tačnije celokupnog proizvodnog dela, a nakon toga i uživanje u vinu i hrani.